Zdravo, veliki pozdrav. U posljednje 3 nedelje, možda čak i 4, svuda po internetu se priča o nekoj grupi Q. Niko ne zna ko su, šta su, ali se zna da rade nešto dobro. Gledajući pre neki dan ovaj videoklip, koji je po meni klasična predizborna kampanja Donalda Trumpa, gdje bi on trebao da se pokaže kao neki borac i da se prema njemu pokažu neke empatije. I da se osvrnem kratko na ovaj film Pad Kabale, nisam video, osim užasnih scena, potresnih, ni u jednom momentu da je nešto bitnije preduzeto protiv duboke države. Ja u principu nisam sklon verovanju ovakvim videoklipovima, ali moglo je sve da prođe do posljednjeg poglavlja, gdje su se pričale takve nebuloze koje su pokvarile ceo utisak o filmu. Poenta cijelog filma jeste da se ovaj čovjek prikaže kao veliki borac protiv nepravde. Za mene je on vrhovni komandant vojske koja je okupirala moju državu i ništa više. Mrski okupatori, marš iz zemlje Srbije. Trump vlada Amerikom skoro 4 godine. Šta je postigao što se tiče stvari koje su se vidjele u ovom filmu koji preporučujem da pogledate, mada ništa dobro nećete vidjeti tamo. Sadašnja američka vlast još nijednog njihovog protivnika nije do sada uhapsila, a kad će, ne znamo. I kod nas postoji jedna poslovica koja kaže da vrana vrani oči ne vadi. Iako ovdje vidimo da Q djeluje na celoj zemlji, daleko je to od istine i da se ja pozabavim sa onom našom prisilnom vakcinacijom. Da li neka rupa u zakonu može da nas zaštiti od ovoga što nam se sprema? Jer kao što vidimo ovdje, ako Svjetska zdravstvena organizacija, čitaj Bill Gates i družina, proglase pandemiju, Ministarstvo zdravlja na čelu sa ministrom će proglasiti vanrednu i obaveznu imunizaciju. Mnogo sam razmišljao o ovoj temi i ja smatram da je jedini način da se izvučemo iz svega ovoga jeste da se pozivamo na Ustav i na ustavnost. Jer svaki zakon mora biti podležan Ustavu svake države. A u Ustavu Republike Srbije jasno piše da možemo odbiti ono što nam prepiše lekar. Građani se mogu pozivati i na Zakon o pravima pacijenata, gdje jasno piše da imamo pravo na našu privatnost i poverljivost. Znači, možemo zapretiti lekaru sudom ukoliko oda naše dijagnoze ili da li smo odbili vakcinaciju. Kao što vidimo ovdje u ovom novom pravilniku, koja su prava nas kao pacijenata pogažena. Lekar nema pravo državi da javi da naše dete nije vakcinisano. Takva potvrda ne sme da se izdaje. Možemo se još pozivati na neke delove zakona o pacijentima i ovdje možete vidjeti da je lekar dužan da vas obavesti o štetnosti nekog leka. Da li će to biti u slučaju bilove ili bilo koje druge vakcine? Čisto sumnjam. Doktore treba upozoriti i dobro proučiti ove zakone i naravno zapretiti im tužbom. Mišljenja sam da bi trebao tužiti i firme koje pri zapošljenju radnika traže medicinsku dokumentaciju
budućih zaposlenika. Ja mislim i da je to isto krivično delo. A da ova borba, pravna borba, uopšte neće biti laka, govori mi izjava ministra kulture i obrazovanja, koji je izjavio da ljudi koji budu odbijali vakcinaciju treba ih izbaciti, kako on kaže, izopštiti iz društva. Šta znači izopštiti iz društva? Da li to znači da će nas proterati iz države ili, ne daj Bože, staviti u zatvore ili nam zabraniti rad? I to žele da urade ljudima koji se pozivaju na svoja građanska prava i koji se pozivaju na Ustav. U narednim danima ću se posvetiti time kako pravno možemo da se zaštitimo, bar ovde u zemlji Srbiji. Jer ova organizacija Q nas nikada neće zaštititi. 31. maja u Beogradu na Trgu Republike održat će se demonstracije protiv prisilne vakcinacije. Otići ću tamo iz čistog razloga da čujem šta drugi ljudi pričaju i kako razmišljaju i nadam se da ću tamo saznati neke novine u vezi našeg otpora. I to bi bilo sve o ovoj temi za sada. Želim vam sve najbolje. Prijatno.